dobro je da je ovo sve prošlo, bilo je puno problema u samom, da kažem, činu izricanja presude. Dokazana je krivica i odgovornost za genocid Ratku Mladiću, nije dokazana krivica i odgovornost za 6 drugih općina, ali su također dokazane teške kvalifikacije. Po prvi put se spominje sveobuhvatni zločinački poduhvat, zločin protiv čovječnosti, najteži zločin od kad svijet pamti. Naravno, u samom sažetku presude imali smo priliku i čuti da se spominje uloga i političkog i vojnog rukovodstva Srbije kada je u pitanju pružanje pomoći prije svega Ratku Mladiću za izvršenje kako genocida, tako i zločina protiv čovječnosti na području Bosne i Hercegovine. Da Bog da on živio i dočekao i drugu presudu, a svaku mu noć na oči izlazio i moj sin i njegova ćerka koja se ubila zbog njega i sve druge nevine žrtve i Vukovara i Srebrenice i Kosova i sve što je gdje god došao genocid je napravio. Žalosno je što nije osuđeno i za druge opštine, to je strašno, ali mislim da je politika već uzela svoga maha, da su ljudi, evo Ori koji je predsjedavajući svoje mišljenje nekad nije stavljao zajedno sa drugim onim sudijama. Ne postoji ta kazna kojom bi se Mladić kaznio za ono sve za što je odgovoran, što je počinio. Međutim, vrlo je važno da je izrečena maksimalna kazna zatvora 40 doživotnog zatvora. Za pravdu i pomirenje trebalo da puno znači ako to bude htjela druga strana da prihvati činjenice, da sagleda činjenice, da prihvati argumente i da krenemo ka boljoj budućnosti i da se prestane negirati i genocid i ona dešavanja koja se dešavala na prostoru Bosne i Hercegovine.